Tarantoy Suba South Asian Games ngasi Guwahati gi Indira Gandhi Athletics Stadium da chinglim leba basong sumaningai oreba kumai galun na hawdokre. Lanai mahi tamham sang singbo sandal lami una sizna ra pasi yengsin mamatau tari haina State Minister Okram Ibobina Fongdokre. CPI gi Aribulu Singba and Mangi BJP da yaukre Union Minister JP Nadda amasong BJP Member President Sauban na mahakutarang okre. Party ki sana pathap ki wang mat thabak torpa ki damakta ni thawja mangi bo CPI de ki tanthok khibani haina Dr. Narendra Fongdokre. Amasung Senabadi District ke Mapau Kokida Laiba Primary Health Center hayangdagi nongmada pung kunmari thabak tagba holagan haidi. Mayamba Kurumzari Adam Nimbiribas Impact News ni Aita Kalamam Siam Kanaina Hausi Pungza Sipawagi Maruba Pau Miam de Pizari. Tarani Thurak Suba South Asian Games ngasi Guwahati da Indira Gandhi Athletics Stadium da Prime Minister Narendra Modi na hawdokre. Thauram aduda Commonwealth Games ke champion Krishna Punia amasung maming leraba football sanaroi Baising Bhutia yauna maming leraba sanaroi kayana ngasi to spaiduna main stadium na senki. Games asida Manipur ke sanaroi MC Medicom El Sarita Devi amasung Bombela Laisramsu Sargyari. Sak Laibak Singi Oiba Kwaida ki Sauba multi sporting event asi India ki awang ng pokta ahan boy na pangtokpani. Panmayabadi ahum suba oy na India na host oyduna. Sak asi English nga sama panmarfutareta Kolkata amasung lising sama pamfutra mga da Chennai da pangtokraba matungda awang ng pok state ki oy na Guwahati da pangtok libasini. Guwahati amasung co-host oy diba Silong da Sak Laibak Nipan haibadi India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan amasung Maldives ki puna sandaroi lising ni samanga henbana akan mamongda lamba thengnagadori. Numitara ni 27 na sadagadaba South Asian Games asida masana makal kulumdoi gi apun event sani kuni panda sandaroi singasina akan ba lamba thengnagani. South Asian Games ki taramathurak suba edition fawada Indiana gold medal samapan silver medal samani funitoi amasung bronze medal Sani Marifutarok punna medal lising amaga satet kunipan fangduna makok taleribani. Lanai mahi tampham sang singbo sandan lambi oina sijinar pa asi yengsin mamatau tari haina State Minister Okram Ibobina Fongdokre ngasi mayang Imphal laiba Prabhavati College ki nauna saba Indo Stadium Women Hostel amasung swimming pool sangaba ge thauramda wafam asi State Minister na Fongdokibani. University Grant Commission UGC gi makhada sakiba Prabhavati College ki Indo Stadium swimming pool amasung women hostel building sangaba gi thauramda athoba mitunglen oikiba State Minister na makhata na haikibada Government ka lanai mahi tampham sang singa puna saminaraba matamdada Manipur gi haurakliba mirol singbo mapung fana mahi tambiba ngamgani adubu lanai gi mahi tampham sang singni haiduna criteria sudaba mahi tampham sang kaya tholakpa asi laibak thibani haiki Prabhavati College ki governing body na sinduna pangthokiba thoram aduga mari lenana college asi ki principal na su thoram aduda saru ya ki ba State Minister Okram Ibobi Education Minister M. Okendro amasung mayang Imphal Assembly Constituency ki MLS oiriba Works Minister K. Ratan Kumada College asida regular grant net PB naba memorandum sufficient ki mayang Imphal ki amata ngairaba college asida regular grant net PB haina college governing body na hairakpa asi maram sai athuba matamda pinaba hotnagani haina so State Minister na thajaba thamki mahi masing tamba haisisu government kaptana thengnabada
matam changgadaba potnina private ne government ne changna masi khoi punamak hotnaminadana matam chana chana khoi sainau semba matik chana mahi masing hayanba masa mau tinjang kaijang daba health sector dagi education dagi matik chaba mahi masing pidra khoi sainau singsi hayeng tunggi jati sigi laibaksi makhoi khutta amuk lakadoribani aduna makhoi singsi matik chaba mahi masing haiba masa mau haba adugumba nagarik amamam oinanaba seminabada khoi pumnamakki daitasi khoi longminaba dakar wai CPI Manipur State Council की हानगी अरिबुल सिंगबा अमसुंग पार्टी असगे कारक्तुना कयारक हन मिनिस्टर ओरमलबा कुंबी असेंबली कंस्टिट्युएंसी की निंगथौजम मंगी ngasi भारतीय जनता पार्टी BJP द याउसिनख्रे मांगना पार्टी असे यावरकपदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नद याउना BJP मनपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट थौनाउजम साउबना अयाबा पीखीबगलुना माकपु हराउते ओखरे कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल द CPI दगी कारकीबा काउंसिल अनिसो ngasi BJP दा चंगबद अयाबा पीखरे BJP मनपुर प्रदेश की हेड ऑफिस दा पांगथोकिबा तराम ओप की थरम अदुदा यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा हाइकिबदा हंदक असेंबली कंस्टिट्युएंसी अनिदा पांगथोकिबा मरकी मिखलदा असेंबली कंस्टिट्युएंसी अनिमक BJP ने साउना माई पाकिबा हाइबसी हाउजी गवर्नमेंट पाइरिबा कांग्रेस पार्टी बो मियामने यादरे हाइबदु फोंगना ताकले लमदम असिदा पाइखलिबा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कया करम मवंगदा थबक पाइखलि हाइबा सांग नाइना येंगसिनबा लागलिबा सि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया साउखटपदा नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगसु साउखटबा यादि हाइबा वाखलोल अदुननी हयेंग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स ता चटुना हॉस्पिटल असि फिबम येंगसिनगनी येंगसिनबा अदुगी मतुंग इना दरकार होइबा खुदिमक पिननबा होनगनी हाइना माकना मखाताना फोंगदोकी winning a by-election against the ruling party is a phenomenon which has to be understood. It is an understanding which it is to be understood. That means that when a ruling party is there and the candidates of the opposition party win a by-election, it means that there is a clear-cut indication that people are now tired and people want to get rid of the existing political party, that is the Congress party. अमरमदा वेटरन पॉलिटिशियन निंथौजम मंगीबो CPI की सना पथाप की वांगमद थबक तरुपगी दमकता पार्टी असिदगी तांथोखिबनि हाइना मणिपुर स्टेट काउंसिल CPI की सेक्रेटरी मोरांगथेम नरना फोंगदोखरे ngasi impact news ka akhanana unab amada Dr. Narana haikibada party ki sana pathaptagi hena wangba kanama laite handak pangthokiba Kumbi Municipal Council ki mikhalda CPI की मिरेप अनि BJP की मिरेप अनि अमसुंग इंडिपेंडेंट मिरेप मंगा कारखिबा की मनुंगदा इंडिपेंडेंट की मिरेप अमगा लोनना BJP का पुन्ना काउंसिल सेमननबा निंगथौजम मंगीना होनखी मांगना पार्टी बु तानरमदना नियम की वामद थबक थरम कया सथरखिबा अदु थिंगननबगी दमकता कयारक हन्न पार्टी द सेंगदोकननबा खंगनखिबा लैखरे अदुबो पाकुम अमता लाखिदे मरमदन ngarang famkiba CPI State Council की सेक्रेटरीट मिफमना महाकपु माकना पाइरंबा फमदगी लौथोकपगा लोनना प्राइमरी मेंबरशिप तगी कक्थटपा हाइना वारेप लौखिबनी करिगम मंगीना अमुहना CPI दा हलकपगी वाफम लाक्लबदी हाइना हंगबो वहंगी पाकुमदा अमुहना पार्टी दा हलकपगी वाफम असि लेगदबा मानदी हाइना फोंगदोखी अना लोकल की प्रजा की अपाम येंगा अखोई सुमाइना तौजखिबनी मसिदा अयाब पीबीयू कोइना लौथोअसि हाइदना हाइनरप कांदुदा मसाना यानसु हाइरबनी से नो क्वेश्चन अते चंद्रे अदुदी he is defecting, he is violating all the principles. It's a really gross violation and one cannot behave like an authoritarian party simana karim ta khandan mana party gi mathak ta lebdona man tawning da tawni habdu madi yate maramaduna khoina adudi immediately he has to be removed from the party magi pham pairam bising adu da natana party gi membership ta gi su logthosi haiba podasida mot amatta khenadana ngarangsi warep tare नाकलमरंद CPI State Council na तांथोरप अमसुंग पार्टी ताकलमदना सोंगथोरपगी वाफम लैते लेमना अयाबा पीबीरो हाइरमलगा थोलकपनी हाइना निंगथौजम मंगीना फोंगदोरकले इम्पैक्ट न्यूज का अखनना उनब अमदा वहांगमगी पाकुमदा मंगीना हाइखिबदा BJP का लोनना कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल सेमनबा होनरुबगी दमक महाकपु CPI दगी तांथोकपनी हाइबा वाफम असि अरानमने पार्टी के सन पथाप की वांगमदा थबक थरुम अमता पांगथोखिबा लैते पार्टी के सन पथाप थुगाइबगी हाइरदी हदक
पांथोखिबा मरकी मिखलदा CPI ना फोंगना स्टेज कादुना कांग्रेस की बोट खोंब याउखी अदुदगी हेंदोक्तुना SPF गवर्नमेंट की मतमदा CPI मनपुर स्टेट काउंसिल ना कांग्रेस का समिनखिब अदु इंडिया की अतई स्टेट सिंगदा थोखिदबनी छात्र ओइरिंगे मतम 1953 हौना MLA ओइरक्तुना मणिपुर गवर्नमेंट की काउंसिल मिनिस्टर द याउदना तामनेरक मिनिस्टर ओइदुना कोalition गवर्नमेंट याउरुलबसु थौना फन मियाम की थबक तबंगखिदे नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर ओइरक्लब मतुंग महाकना मणिपुर अमदी इंडिया की ओइना येंगलेबा मियंग अदबो पामजदुना CPI दगी तोकननबा फिरेब असि लौरकपनी नुंसिना पार्टी दगी थोरक्लबसु तुंगद CPI अमदी जननेता इराबोट पुदुना इराबोट पुदी हुंदुना ngang sakpa tawroi haiki ningsingba yabadi ningthauja mangi sahi nipunipan hena CPI state council da thabak tawduna leiba ki thabak thorom kaya da saru yaduna miyamgi seba tawrleba misak amani party bu hunjaba sunati tungda jananeta irabu pu communist party bu ai punchi leringe da aina topa party sida ngasi di yago dore adusu makoi bu jaidina khotana amukta tawjaroi aishu anau lambi sida chalaga noina toriba seba du chap manana shakti leina praja gi damakta aikoi longmi gi sinmi gi state asida leriba tongan ba dharma amadi jati singtam kangru khuding makse nungsi chanana leina na ba political solution porak na ba Bharatiya Janata Party ki achauba party sida go achauba thakchi amag loina na praja miyam gi aigi kendri gi praja miyam go thengnagani Imphal East Urkhulam Masum Thawal District Alona Mata Laiba Sanabadi District ki Mapau Koki Sada Hills ki Primary Health Center Hayang ki Nomada Pung Kunmari Matau Tawalagani Ngasi Health Directorate amasung National Health Mission ki official singna Primary Health Center asida Satuna Center asida awara passing yamsin kre Lisingani ka tarahum doi dalingkhat ke ba Primary Health Center asi Dr. Maria Masum nurse staff manga yauna puna staff tarama Nomada Pung Kunmari Salai Gadabanina Director Dr. Oibom Sana appeal tauki लोने कुंजा सिंबो ज्ञान ताहदुना सेंटर असिदा अंगांग पुगननबा आशा वर्कर्स सिंगना होनबियु हाइनस ऑफिसर्स सिंगदा पाउताक पीकी मफौ मसिगी मोयगी मफम सिगी कवर तौरिनी सब सेंटर तरो अमगा हानदी अखोयगी हेल्थ ब्लॉक सि मोसि फ्री ओरमदे अदो होजि साइकिल ब्लॉक तोंगान मोयने लेग्रे aduna koi health facility anobu su mayam lani maside sida staff aka duga kanogadi mafam matik chana leba thengnare lebarum si kirang semjalaga do sing water supply plumbing ke khawat paji tawraga hayeng maktagi koi 24/7 hauna na bugi koi plan ma koi semjare Amarom da hantak da lilongi area khara da diarrhea ga manaba layong ama thokiba do control tobang ngamli hainasu health director Dr. Oibom Sana phongdoki Anaba Singi stool test tawada laina adu E. coli kauba virus amana thokban mani haiba khangmangam ki haina makna makhata na phongdoki pura full control tawre ado micro si E. coli kauba mahik amna wer anaba dagi amang badagi test tobuduga moigi khongbalokpan na phangbuduga moigi nganu hameng ke mayam polab leba adugi jaga da phangba E. coli chiga same strain warame aduna maduna warani hena khale adum masi underground water da kamaina ship torga changino abada ngata recently koi earthquake to gido aduna plum nikki basina mogi tube well singchi shallow ne ba tha muksi da ising tamna sum manu da changraga ngasai gi underground table water table si yorga contamination thokbu jani ada khoina loina sil tawre Koki Sip Sandel, Koki People's Forum Sandel, Sandel Thado Students Association, Namasung Koki Students Organization Sandel Dagi, Thadorop Apun Maserul Amana, Kulai Matik Sana Paiba, NSN IM Gikada Singna, Taski Ahumda, Palel Gi Monlom Vilesta, Misham Sing the Tamtina, Pu Sebamasung, Namai Kapaki Tong, Satakiba Adubu, Kana Yanjaba Fongdorakli. Serol Cinemaka Tarduna, Mamang Saigi Agas Ahumda, signed Taunakiba, Naga Peace Agreement Aduna. NSN IM Misham Sing the Ot Nebak Ayaba Peterbara Hanglakli. Loina Sandel ki Koki Singda, Asungba Thong Simatungda, Satar Labadi, Kunjas and a subsana Tenagani, Madu the Thorakpa, Afavataki died a Punamak, Gorman, a Puga in Hinasu, Selo Cinemakata, Palakli. United Naga Council, UNC, the Kaukipa Pungni Punipan, Manipur Singi District, Singi Banna, Singi District, Singi Mausagi Punsida, Sauna Kaiba Pikre, Narang Aing Nong Yaida, Haukiba Banasina, Nasi Sandel District, Sound Akaiba Piki, Ban Sakota Singa Mapamapamda.
थोरक्तुना इम्फाल मोरे लंबी थिंकी अयु अंगनबदगी हौना बन सौगटबसिंगना लमकांग खुनौ विलेज अमसुंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ताबा लिवांग सांगनिंग विलेज मपादा मखल अमतगी गाड़ी चलनखिदे अदुमपु अनाबा अमदि धर्मगा मरिलेनबा गाड़ी सिंग चटप याहनखि चांदिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दुकान हंगलमखिदे स्कूल सिंग कानखिदे अमसुंग गवर्नमेंट ऑफिस सिंग मी यामना कानबगी ममी चाउना उबा फंखिदे अमरोमदा तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट तसु बनगी ममी चाउना ताखि पनबा याई मखोयगी डिमांड सिंग मखाताना तक्सिलदुना यूएन सिन ngarang अहिंगनोंग याईदगी फेब्रुआरी की तांग 3 की अहिंगनोंग याई फावबा पुंग 9 की बन कौखिबनी UCM अमुको अमसुंग CCS की ना सिंधुना हयेंग फेब्रुआरी 3 सत्कदौरिबा मियामगी खोंगसत्ता खुदोंग सानबगीदमक्ता इम्फाल की मरुइबा मफमसिंगदा गाड़ी पार्किंग तौबा यावना चथोक चसिंदसु चाउन अहोंगबा खरा लेरगनी हाइना DIG Range 1 IK मुइवान थादोरकिबा चिरलमना खंगलकली माहिरोसिंग अमसुंग ऑफिशियल सिंगना मसागी आई कार्ड लोइनगदबनी थौबाल माइकरोमदगी लाप गाड़ी सिंगना सिंगजमाई कैथेलदगी कोंगमा रोड अमसुंग वांखै माइकैदा सत्किगदबनी माइ इम्फालोमदगी लाप गाड़ी सिंगना खागेमपली क्रॉसिंग तारक्तुना कैथेल यौरगा तेरा कैथेल नाउरेमथोंग उरिपोक कैंटीन लेरकना सिंगबदा फावरगा लामफेलगी बस पार्किंगदा खामगदबनी हलकपसु लंबी असिदा हलकदबनी हाइरी सगोल माइकैदगी लाप गाड़ी सिंग जिरी पार्किंगदा खामगदबनी उरिपोक कांगसु रोडतगी लाप गाड़ी सिंगना जेस पेट्रोल पंप मयादा खामगदबनी सेंगमाई माइकैदगी लाप गाड़ी सिंगना खोंगनांग अनि कारक लोमदा थैदोकलगा इंटरस्टेट बस टर्मिनस अमसुंग पांडोन रोड खामगदबनी पांगई माइकैदगी लाप गाड़ी सिंग लमलोंग हाई स्कूल ममांगदा खामगदबनी उखरुल अमसुंग सोमंगनोमदगी लाप गाड़ी सिंग अमदी तेंसि लंबीदगी लाप गाड़ी सिंगसु लमलोंगदा खामगदबनी हाइरी यारिपोक अमदी अंद्रो माइकैदगी लाप गाड़ी सिंगना अंद्रो पार्किंग वांखैदा खामगदबनी हाइनसु सिरलोसिदा मखातारी इम्फाल वेस्ट के मनुंग चना लैबा थोंगखोंग लक्ष्मी नगर पंचायत की इंडिपेंडेंट मेरिट ओइना कारक्रब काउंसिलर तरुक अमसुंग मेंबर तारामरी मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस याउसिनख्रे लोइना थोंगखोंग लक्ष्मी नगर पंचायत की काउंसिल तृणमूलना मेजोरिटी फंगदुना सेमना हाइना लाउथोख्रे ngasi asamba thorom amaga loinena sanjen thongda leiba manipur pradesh trinamool congress ki office ta councillor taruk amasu member tara maribu party asigi president t syam kumar taramna okhi loinena party asina matang saida pangthokadoriba general election da party asina constituency tarada mai pakna ba honagani haina syam kumar na phongdoki अंतक पांथोकिबा मणिपुर की नगर पंचायत अमदी म्युनिसिपल इलेक्शन दा वांगोई एसी की मनुंग लैबा थोंगखोंग लक्ष्मी नगर पंचायत वांगोई म्युनिसिपल काउंसिल कारकिबा काउंसिलर सिंह लौगिरेबा काउंसिलर मैम अमदी वार्ड मैम सि लोयना अमदी लमलम की काबिल मैम सि प्रजा मैम को लोयना लागदु जने इलेक्शन दा AITC मणिपुर स्टेट निना सबु दायित्व लौदना मथंगी गवर्नमेंट दा कोई सरकार से यावनो मे कन ममोंदा प्रजा मतेंग यावरा कोई पोरंपात डिसी लंबीदगी टीवी टावर फावरगा एका ट्रेन ताब मतुंग खुराई टिनसिल रोड ताकिगदब लंबी असि खुराईगी MLA न हन्ना येंगबिद्रे हाइना पाउसी खरद याउगिबदु लाइबक थीबनि हाइना खुराई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA डॉक्टर NGB जोइना फोंदोरकली ngasi MLA ga पाउमिसिंग उनबा अमदा महाकना हाइकिबदा PMGSY गी फेस तारागी मनुंग सन्ना सुगदबा किलोमीटर 2.5 रोम सांग लंबी असि रिटेंडर तौबना मरम ओइरगा सेमजिनबदा थेंगथकीबनी हारिबा लंबी असि ngarangdagi sem haukrabani assembly constituency asigi lambida natana lai hiden kangla sangom sang amasung sajep angom phaungnariba thongsing semjinabagi damakta thaurang punamak loiduna leire kendra asida healthcare sector gi infrastructure amadi thaknanaba ising pinanaba paikhalliba thabak thauram kaya sing asi koina satuna yenganingi haiki खुराइदा सेमिबा अखोगी तोंगान बा लंबी द नतना schools education दा फगननबा health care gi फगननबगी हौजिक रिपेयरिंग gi लेरिबा मयाम अखोगी health care infrastructure मयाम सि लेरिबसी लोइनना सिंग फंगदबा जगा दा सिंग पिननबगी तौरिबा तोंगान बा development gi सिगी activity मयाम से अखोई कोंखाम लेकाई gi दा लेबा मियोई ममिंग पंचद्रगसु सिंग अदु आई खरा कोहेंजनिंगी अदुगा थियंजनिंगी खुराइसी कदाइदा करी तौरिगी आइबसी hayang February tarda pangthokadreba miyange khongset asida tongan baluf kayana sogba masung saru yagani haina phongdok narakli Salai Holdings Private Limited Young Progressive and Athletic Club elangmam leikai coordinating body Khuraya masung Indo Barama Road Sport Association yumnam leikai nasu hayang UCM CCS ke masung amukona sinna pangthokadreba khongset asida saru yagani masung sogli haina phongdok narakli Sel sang daba
Poly House Saduna, Moroki Potok Hena Potok Pahaiba Hiram Sida Nomagi Oiba, Workshop Mapang Tokre, Workshop Asi, Precision Farming Development Center, College of Agriculture, Central Agriculture University, Kaun Sinduna, University of Conference Holder Pangtokibani. Workshop of the Sar Yakiba Music Amasang Lomi Singda, Precision Farming Development Center, Kaugi, Principal Investigator Professor, Wahengbam Ingo Maitena, Precision Farming Amasung Masigi Kana Basingi Maramda, Slide Craft on Kanganki, Workshop of Civil Siliba Precision Farming Development Center, Principal Investigator Professor, Wahengbam Ingo Maitena, Lomis in a cell sang and a Morok Taraga Potok Hena Potok to the Sandong Hena, Panganebagi Damakta, Workshop of Simani Hana Fondoki. Ujik umorok tagi makan kaya gi potok by product sabi ya, kuki maru wain pimsa singna, magi defensive kanu wain spray gaje umorok ti sembaye. Adika mana hidak ay di maru wain khu na ba, adiki kwang na ba, kopi se ujiki hariba pharmaceutical kanu wain by product wain na yon baye. Umorok tagi maru wain masida koina lapa se lising nomda koin ontok baye. Aduna ne ainu umorok te maru wain Manipur hingbatar di Manipur sakot hange di Marway Poly House Manu Morok Targa, Hena Sahukani Hebese, Masai Tajabani. MOBC Department of Poultry Scheme listening to the Taramari obviously Masung Sedul Cast beneficiaries sing Namasamasagi, delivery orders sing Laliba February Kunpabi Manunda, Office Awa the MOBC Office Laktuna, lower level minorities and other backward classes Manipur Director Tadaropa, Sierra Kangalakli. Joint Committee of Private School Hyang Thang Private Center the President S.S. Siam Kisona High School Living Certificate Exam Naksilak Lafabada Board of Secondary Education Manipur Board Ki Controller na Hyang Thang When Exam Center Ani Kaidok Payagani Yaroi Haibagi Wafam Sengdorokta Bas Libak Tivani Hina Fongdok Narakli Fongdorakli Ngasi Manipur Press Club the Paumis Unabama the Siam Kisona Maka Taraduna Saitara Mangarom High School Living Certificate Examination Center Asi Kumari Government High School Hyang Thang da Taduna Lakpani Haujiti exam Thagada Mahiru Singh Yankalapana, Kumari Government High School Asikak Exam Center Webada Matik Sadre, Exam Center Asi Ani Kaidoktuna, Nabun Mapal Furama Kong the Leba, Piano Public English School Busso Exam Center Ama Ohen View Haiduna Education Minister Amasong, Director Education that see Tazin Kiba Lakrabani Haina, Fongdoki. Hyang Thangda Labor School Taret ki exam Thagada Mahiru Singh Giyang Viduna, Board ki exam controller na Atomamatamda Sengdok Piro Haina Susiam ki Sona Makataki. Regional Institute of Medical Sciences RIMS Amadi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims Anina Ana Laying the Pungning Sangbagi Mahuta Tabak Lauraga Sen Tandu Lerabana Makatana Ana Laying Sang Anisida Tabak Laubagi Tabak Thorum Kudimak Maoist Communist Party Manipuna Yabangamlo Haina Sirla Mada Fongdorakli RIMS ki staff nurse Lauraga written exam the question lick Uhenbada Senaba Singh inquiry report Namsilaga Naruna Tabak Haidokpa the Senaba RIMS ki director Masung superintendent na Masana Kangna Tabaktagi Fam Tadok Natraga Miam the Lali Hajidragadi Lup Asina Akan Mamiyeng Sanglagani Hainasu Makatarakli Nakalama the Lup Asina Mara Lady Haina Lauktok Laba Zenims Kimi Amabu Kankatuna Civil Society Organization Amana Kankatle Karigumba Miobagi Menung Sida Amulakti Ngakpisi Haiduna Pumen Pauminaba Odemnagadi Lup Asina Soidana Taram Okani Adabu Kankatpagi Wafamda Laklagadi Lup Asina Kaidonunda Tumina Leroy Highness Lup Asigi Publicity in the Propaganda Secretary Kamaret Nonglen Mait in the Tadorpa Sirlamana Kangalakli Puya Maitaki Basai Sani Malfutaris Sukiba Gipalon Toram Yawalakiba Menma Mandalegi Maite Sing Opagi Toramama Manibu University Anthropology Department the Pantokre Toramasi Din of Students Welfare Manipu University the Manipu University Students Union Musuama Sung Center for Myanmar Studies Kusam Nadana Pantopani Toramada Saruyakiba Menma Maite Singna Makoina Manipu the Laktuna Maite Singa Unaba Pangmamadi Manipuri Konung Haina Kangnadiba Govindaji Temple Uba Pangmada Pienbaga Lunena Nungaiba Pongdoki Toramadik Atoba Mitunglen Oikiba Indo Myanmar Fraternal Alliance ke President Argib Siva Sendrana Myanmar gi Maitei Taba Khol Singamadi Myanmar Maitei gi Sanakanglon gi Matangda Wangangki Manipur government ga su taundun lediba KCP Nongdren Khoma group ki kada ama ngasi sakangda mamiwi singi nomina kaftun hatlamle leikadra mamiwi adudi Sogolmang police station ge kilometer kullom salaga laiba Yangkumang village tagi Salam Khomagi Masanupa Ahan Salam Sana Jawasai Kuntaruk ni Hairi Zenims ki Mokta
imung manungi miyoina phongdorapagi matung ina ngarang numidangi pung tarik khar helakpa aduaida sakhangda miyoi anina yumda sanglaktuna sana jawba punana bahonaki imung manungi miyoga ngaihak ningai sangdanaraba matungda yumgi thongaldagi mita sanirom lapnaga pothoklaga sana jawba banongmaina kaftuna hatlamani hairi maki oi thangba thabak amasong makokta nongmai maru ani panbagi dakfam laikibaga lunina asibak sang manaktagi nongmai gi tokning amaga nongmai maru gi tokning amaga kapa yariba maru amaga phangkibadu police na lokhatkre sahi ani muki mamangda party dagi pothadana yum kai pan leba miyoini makpo kanana kari manungi damak halamni banu haiba khangma ngamdre asibak sang jenims ta postmortem tarba matungda imung manungi miyosing da sinakre Manipur film artist Momo Kobo physical assault tauki haiba NSN IM ke kada Livingstone Anal Delhi da masagi anaba madagi laikidri hairi thazaba yaba pawba gele khun matungina ngasi Imphal International Airport ta Livingstone ki haksang purakre hauji matang saida break matang lawjage Manipur se maling ke tongan tongan ba I paw singalun lai koi break ta gyamna tun hanjarake Impact News po miengta da lebiko breaking matung talan loksari hauji makhata ba pawda Triton Indigenous People Society tips na sinduna extrajudicial killing gi matang da ngasi nomagi oiba convention ama palace compound leba sumangla sanglel da pangthokre ngasi gi thorom adugi moderator oikiba ningthauja lansana haikibada ngasi lamdam asida misam kaya maral ama pisilaga hatopagi chanabi ama laklibasi India government na laloba nam thanabagi namada thamkiba armed forces suppose ek makhada military singna chatharamba sasinaba mihat adu lamdam asigi police na matau tamlakpani Sanjit Mihat ki matang da manba police ki head constable Herozina Fongdora padagi aseng ba adu miyamna khangdarapani adubo miyamna thengnariba lanpham asibo government amadi atai mediator singna sel piduna lainana bo hondarapa aikoi masel amatu oina lepa mathau tai haiki mi lising amga changa ga kumbutra ga nipan se tamthina hat khrabani yamjadraba mising sida hat khiba mihat sing se punsibu phagi dona tawba haitare hairiba kawruba fumsing ase ngasi di tasenamak masamak ase involved tawe haidana CBI na report pire iba herojitna asengba national hero oina mahana chongthoraktana asi lepi ribase masidagi tholak pane ran khalle luriba wafam di kayang kuina lepkhidoino kayang kuina lepa ngamgani karor mayam amna thomjalakpada influence mayamna puruga chatkhibada ngamgadra ngamoidra Listening Mapan July Kulumdagi Sanjit Ravina Mihat ka Mari Lenina Head Constable Herozina Sanjit Pumakut Magna Hat Kibani Haina Sengdu Krabatungda Ravina Kanana Kamdon Hat Kibano Haibagi Samam Nabasi Police ki Sar Sita Mayik Sengna Yaubra Haibasi Kangmapami Amadi Miat Asida Sienabasing CVI Naso Misang Mikai Naidana Ayangi Sabsaba Maralgi Matik Saba Cherak Adu Soidana Pampam Toi Haina Singtam United Women's Association Situana Sirolamada Paujilakli Kanglei pathway for traditional heritage na so heroes in na panbada yauriba DGP amasung se minister na mihat asigi matang da sengtopam thoi loinana mihat asida senai haina heroes in na hairiba punamak serak pampam phangnagadabani haina so serolos na makata na fongdorakli Handak sahiga Zelarong Folk Festival na mamang sahiga manada mamawangda furup asigi nauriba culture da thawai yaujaba miyoi singi yamna maru oiba platform ama pigadori Society for Promotion of Community Tax na sinduna taramaturak suba Zelangrong Folk Festival ngasidagi hauraga thas ke taret faba sangai pro kawi village da hokre festival asida Manipur ke tongan ba mafam singdagi lakpa Zelangrong community kuntra hermana sar yaga dawri lonina nat ki bazago isai amasung sana thaknaba miyam da utuna pungning singsing gadawri akoigi Zelangrong Folk Festival torise akoigi thainagi culture mang ki ba se amuga koine preserve torokpane masi se common platform semaga preserve protect the culture identity haina ama akoina sise sinlang thokne thain ge ipai pu heb dare akoige isei heb dare akoige pena akoine rabung hai aduga pung ko akoi khong hai masi singse akoi amugo sinana ngai kramaina toruga sise manghan loisige haina akoina sigi theme sida se Zelangrong Folk Festival haina organize tawni Haksel Jagoi amasung music ka hena nang nabamari bo pusilaktuna kay Sampat Junction da laiba Maipa Dance Academy and Fitness Center da sathariba numit nini gi oiba dance therapy training class adu ngasi loisning kre February ki tang mari dagi hauduna pangthoki ba training program adu da London dagi classical dancer cum director Le Rafael Curtis na dance therapy tambiba gi maru oiba thaudang sing lauki Dance therapy asida recorded music ki mahuta live music sijinaba asina training program asige top magun oiki Le Rupert
कर्टिसना फोंदोरपदा हक्सांग साजिल तौबा मतमदा म्यूजिक अमदी तोंगान तोंगान हक्सांग कयात की मूवमेंट सिंग याव स्टेप सिंग हक्सांग फन थंबदा नतना वाखलोन बुसु नुंगाई हंदुना अफबा पुंसी मरिल अमा लेनबा ngami haina फोंदोकी नोंगदा लुपा तारा निपान खक था कुमरी थिहलगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुसन लेबा चारियल की युमथोंग चामदा मंगाल रूरलना सोलर होम लाइटिंग सिस्टम खुंजा सिंगदा फंगनख्रे चारियल खोंगनांग लेकाई की मैतई संगलेन पांगथोकपा सोलर होम लाइट सिस्टम यंथोपकी थौरम अदुदा मंगाल रूरल की फाउंडर सुजित निंगथौजमना चारियल की युमथोंग चामदा अहानबा फेस की ओइना सोलर होम लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉलमेंटदा फंगंदुना नोंगमदा मई मुत्तबा खुल अमा ओहेलगनी हाइकी मंगाल रूरलना चारियल खुंजा सिंगिदमक्ता सोलर स्ट्रीट लाइटिंग तारा अमसो डोनेट तौदुना मियामदा खुसिनकी ngasi thauram aduda image tv editor naurim utam kumar haikibada miyam gi khudong sana bagi damakta piriba street lamp sing asigi battery huran mamasung mangan mana singba asi taubigan hain appeal tauki miyam gi awa khumgi khumtha ama khoi sida koi lebi praja su pun thor bidna mangan rule makhata sathriba thor sing sidasu mateng bangki sikanjai aikoi su thegajabada siba solar plate sing ida sila battery sing yam toi do huran bagi thaba ma aikoi su paw su ta jai aikoi kasing su da thegajai nasi adu asiba thoru si ko garba praja singna action diba था की ओइना एडवर्टाइजमेंट कदमक फोंगदबा डिलक्स फ्री एड्स क्लासिफाइड मैगजीन फोंख्रे था खुदिंग फोंगदबा मैगजीन असे सेगा रोड थौदा बाबुक लेकाइदा लेबा संगाई एक्सप्रेस पाव से ऑफिस तंगसी फोंकी हारिबा मैगजीन असिदा लमदम असिदा लेरिबा मियोय सिंगना मखोइना सिजिनरुरबा पोलम सिंगदगी हौरगा लम योनिंगबगी फावबगी एट हाफ्टना लेबा योनबगी खुदोंग साब पिगदौरी पोट योनबदा नतना नोंगमदा संगद्रबा याद्रबा पोलम सिंग अमसुंग होम थिएटर स्किल लेबरना सिंगबा मियोय सिंग फावबा पाव फाउनबा फंगदौरी सेलुन लुपा तारा खक पिगदौरीबा मैगजीन असिदा एट हामनिंगबा मियोय सिंगना बाउपुरागी कालिमन मांदीगी हेक मायुनबदा लेबा ऑफिस नत्रगना www.facebook.com/deluxemanipur नत्रगना मणिपुर मोबाइल नंबर 9615920106 दा कांटेक्ट तौबा यागनी हारि मणिपुर यूनिवर्सिटी की मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ngarangdagi satharakiba media in mandatory roles haina mingthunba workshop ngasi losunkhre workshop asi all manipur working journalist union amjuna organization kayaga kusamnaduna sinmani ngasi ki thoramaduna manipur da thokliba kanglup masel gi muknaba singi matangda iba report amadi journalist singna lawkhiba thaudangi matangda documentation utpaga lunena expert kayana wangangki कायरंग मुस्लिम अमदी कायरंग मैतई अनिगी लाइफलाइन ओरिबा लंबी पाकथोक साउथोपगी मतंगदा खननबा अमा लाक्लिबा तांग तरेट नोमाइसिंग नमित के पुंग तरे मखाई ताबा मतमदा पॉपुलर यूनियन क्लब कायरंग मनिंग लेकाई ग्राउंड पांगथोकनी मीटिंग असिदा कायरंग मुस्लिम अमसुंग कायरंग मैतई अनिना सर यारनबा रोड कंस्ट्रक्शन कमिटी ऑफ कंबाइंड कायरंग मुस्लिम अमसुंग कायरंग मैतईना थादरपा सेरमना खांगलकली जनवरी मरी जुआ हाबदा लेखेदबा ताबुंको अवान लेकाईदगी कांगुजम इबोतोमिक इमुंग मनुंगदा सिटीजन्स फोरम कैसाम पाटना तेंगमांग पिख्रे CFK के प्रेसिडेंट मनिहारना फोंदोरपदा इबोतोमिक इमुंग मनुंगदा NGO खरना तेंगबांग पिरपनतना मणिपुर गवर्नमेंट की माइकैदगी तेंगबांग अमता फंगद्रे लोइनना जुआ हाबदा अदुना सोगनखरबा इमुंग मनुंगसिंगदा अतबा मतमदा गवर्नमेंट की माइकैदगी तेंगबांग पिबिनबा हाइरि सांदेल की MLA विक्टर नोंगलुंगना थादोरबा सेरुल अमना कॉन्स्टिट्यूशन असिगी आर्टिकल सेरुल अमना कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371C मतुंगिना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की हिल एरियाज कमिटी की मियंग मखाद ADC खुदिमक मसा मसा की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदा लेहनगदबनी अदबो सांदेल की ADC सिंगना इम्फाल की सेकेंड एमादगी थबक तौरिबासी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा थवोंगनी हाइना फोंदोरकली मरमसिना सेकेंड एमादगी ADC की थबक तौरिबासी यंगसिनबगा लोनना एक्शन लौखलगनी हाइना सेरुलसिना मखा तारी हिरमसिगी मतांगना चीफ सेक्रेटरी दसु ट्राइबल यूथ काउंसिल मणिपुरना लीगल नोटिस थाकिबा लेख्रे मरमदना मियामगी अकनबा खोंजंग लाक्त्रिङैदा लौखटपा याबा थबकसिंग लौखटपि हाइनासु अपील तौरकली ngasi Delhi की दरियागंज की मनुंगसना नेताजी सुभाष मार्ग की
parda bak footpath awang nongpoktagi oigani haina jingnaba nupi amagi asibak sang fangle hairi sahi kunmanga dagi kuntra fawbada lenga oigadaba nupi asi nagani haina masak khangba ngamkhibaga lunena Nagaland gi Yongmi Sen Village dagi oiramba yai haina hauji fawbada phangba pawmana hairi Borakhaw amada yaurama nupi asigi asibak chang adu ngarang ahing nongyaida thengdarakibani Delhi Police nupi asigi mawong Thadora amadi nupi asibu masak khangnaba honabada miyamna mateng pangbi haina appeal tawrakli nupi asi phut manga wangi kusu ngawi be strong haina thaba t-shirt ama litli amuba masugi leggings setli amadi mahaki yet thangba khutsa singda khudop ahum sirami maki mangakta lay masugi phi amana yelami amadi makhong adusu thaurina pulami hairi housing asinomogi basanabagi pau Kurai Polo Club A amasung Eastern Students Club Nongwaibung Anina Taruk Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki final lama taunaragani 57 Mountain Division ki sentang Makada All Manipur Horse Riding ne Polo Association sinduna Imphal gi Mapal Kangjibung ne statarli tournament sigi ngasi sana ki ahan ba semi final da Kurai Polo Club A gi Kangjairoi P Ozit na Panjil Mari O Roger na Panjil Ahom TS Basanta na Panjil Ani aduga P Zoti namasung Hobby Achumi Anina Panjil Anisu Panjil Amam Sansin ki Ex Polo Club Wangkhaibo Panjal Taramate Manga da Maiti Piki Bani Anisuba semi final dana Eastern Students Club Namaibung na Yama Thaze dana Polo Masana Asida Maming Leraba Manipur Polo Sports Polo Club Ebu Panjal Taret Mari da Maiti Pikre Ahanbo in the Polo Tournament Amada final Sanglakpa Ngamkiba Club Asigi Panjal Singadu Ice Mohindro na Panjal Manga Aduga TS Zeko na Panjal Anisan Mangam Kibani Thasuki Tareta Tournament Asigi final match Sanaragani Haukiba final Marirak Amadi Kurai Polo Club na Anirak Amadi winner oigre Anirak Amadi runners up takre Eastern Student Club ta sanaiba player ani Jogendro amasung Thompson haiba player ani si Kurai Polo Club ta ki haukiba player ngaktani moyu performance di phajai adubu moiga khoge sanaba kanda sanabajidi sanabani ishorna nimitugi kenoni adubu khoina moiga sanaba kanda khoi yam kana henjana khanjalu ji haitar Ahanba Rani Gaidilong All India Women's Invitation Football Tournament ki ngasi Komal Lapang Minister dinu sana ki balik match amada Bihar ke sanaroi Tara Khatun amasung Neha Kunari ani na match ki taramari masuk kutramari suma minute singda sankiba Panjal ani aduna Sikkim Panjal ani sinu da maiti ba pibangam kre Rani Gaidilong ki sai chama suba mapo common ke mari lenena Maliamda Women Empowerment amasung Gender Equality ki pausel Pinabagi Pandam da Pangtok Libo Women's Football Tournament Sida Railways team susar Uyabagaluna Manipur Yauna India ke Tonga Thomas State Singdagi Lakpa team Tadina Sar Yari Jelarong Sporting Unions Nasin Saturday Tournament Sigi Hayang match Leroy Task Tarita Sanaga da Balik match Amada Railways Amasung West Bengal Anina Lamba Tongaragani East Zone Inter-University Women's Football Tournament Rans University Zarkhan amasung BRA Bihar University Muzaffarpur ani mai pakre ngasi sanagi ba tournament asigi ahanma match amada Rans University Zarkhan na AMG Kasi Vidyapit Banarasi UP bo Panjal manga sino da yama lakshana mai ba pibangam ke tournament asigi ngasi sanagi ba ani suma match amada na BRA Bihar University Muzaffarpur na Utkal University Bhubaneswar Orissa bo Panjal mari ani da mai ba piki Association of Indian Universities New Delhi gi miyang makhada Department of Sports Manipur University na sinna ngarang dagi University asig sanabong da hawrakiba tournament asida tongan ba East Zone gi University singdagi lakpa team nipa na saru yari hayang tournament asigi match lairoi makhata ba match sing tha asig tari tagi sanagani Anisuba Ima Panthabi Football Trophy ki final da IP Kongba masung YOC Naharup anil lamba taunaragani Kongba Youth Organization asindna club asigi sanabong Kongba nongthomam laikai da satarli tournament asigi ngasi sanaki ba ahan ba semi final da IP Kongba masung Eight Stars Moirangkom anina apiba matanda Panjal amata sanabang ngamna draw satki kicks from penalty marks na aka apogi laibak lemnabada IP Kongba na Eight Stars Moirangkom ba Panjal anisino da maiti ba piki tournament asigi anisuba semi final da su YOC Naharup amasung Smoke FC Kongba anina apiba matanda Panjal amata sanaki de match asida su kicks from penalty marks na yengnabada YOC Naharup na Smoke FC Kongba bo Panjal ahum anida maiti ba piki bani thasigi tare tournament asigi final match sanaragani haina club asigi general secretary na thadoropa cherulamana khangalakli Real Sogol banamadi Juvenile Club Tera Sapam Nerak anina anisuba
Nilesh Wahengmam State Level Open Futsal Football Tournament ki final lama taunaragani Nilesh Wahengmam Memorial Trust amasung Usa Vavan Club anna kosamnadina club asigi Sagoman Sayang Pukri Mapana leba sanabungda ngasi sanakiba tournament asigi ahanba semi final da Real Sagobalna AFC Bapuraba Panjal Mari anita maitiba piki anisaba semi final dana Juvenile Club Tera Sapam Nerakna FC Imphal Maya Koibi Panjal Manga anita maitiba piki bani Tim Kunituna Sar Yaduna Saturday tournament asigi final match tha asigi tarita sanaragani Taruk sa Lamlai Kendra Bilas Wise Men's Open 7A Side Salo Cup Football Tournament ANNL ke Somong TS Amadi STP Sector B ani Mai Pakre Salo Youth Union Club na sinner sa talip tournament sige ngasi sana kib ahan balikta ANNL ke Somong TS na KKYWC ke Singjil Kunawa Panjal Ahumabda Maiti Piki, Anishabalikta na STP Sector B na A to Z Pongdong Bambu, Panjal Ahum Sinada Maiti Piki, Timukunipan Sar Uyada and Saturday Tournament Sigi Hayang Makata Balik Mets Ani Sanargani, Kaina Club Zen and Secretary Kisiolam Kangalakli. NYVA Nambol now remembers YDCA Union Mamani Manga Superstar Level Junior Boys Football Volleyball Tournament ki quarter final Sankre. Tournament Sigi Asisana ki Ahan Malikta NYVA Nambol Nauremna Lasa Lilong Point Kunmanga Kunmanga Kunitoimas Kunmanga Taratrita Mighty Piki. Saturday Tournament Sigi Arabalik Mets Amadana Yumbu YDCA Union Mamna YIGP Kontaujama Point Kunmanga Taramanga Kunmanga Taratremas Kuntaruk Kunmari the Mighty Piki. Quarter final samungam kibani Manipur State Power Company Limited ke sandang makada Youth Development Club Yurema Wang Laikai na club asigi sanabung da State Level Tournament asigi team tara na sar uyari hayang tournament asigi match leroy tha asigi tare quarter final match maka sathagani Anisaba Elite Cricket Tournament ke league match amada Cyclone Thami ban mai pakre Manipur Cricket Association sinduna luang samanda leba luang popa cricket ground da ngasi sana ki ba tournament asigi kunmanga soba lekta Sam Khagem palin tos ngamduna fielding hana sanabada sanaba warip lauki batting hana sana ki ba Cyclone Thami ban na api ba over kuntramaga da wicket Taruk Turaga run Sama Hundra Nipal Lobangam ki Masigi Pakum Oinanis betting Sanaki but Sam Kagem Palin Apib over Kuntramanga Yodana over Kunmariga Ball Amada Wicket Aramak Turaga Run Mudrahum Doi Lodana Mets Asi Run Samaga Manga the Mighty Kibani Mets Asi the Cyclone Tamibangi all rounder Akshay Kumana Run Kuntrama Panamas Wicket Ahum Lodana Men of the Mets Ki Manapamangam ki Hayang Tonaminasiki Mets Leroy Anisaba W Toybi Debbie Silence Hockey Men's Open Tournament ke final da BEG Pune amasung SSB Lucknow ani lamba taunaragani ngasi Kumanlapak Astro Tough Hockey Stadium da sanakiba tournament asigi ahan semi final da BEG Pune na ARC Selong Mapanjan Mari ahum da maitiba piki mai pakraba BEG Pune gi Sanaroi Herojit Boinau Rajendra Ikka amasung Sam Kandulina match asida Panjal amam sanki tournament asigi anisaba semi final adudana SSB Lucknow na SYUC usekon mapanjal manga amada machiba pibangam gibani final sangraba SSB Lucknow gi panjal manga aduna Aisur Sandra amasung El Joy Sandra ani na panjal ani ne duga Arif Ansari na panjal amaga sarmangam gibani Manipur hockey na sindana sathaliba tournament asida mapalam gi team mari yauna hockey team taramato na sar yari tournament asigi final match tha asigi tareta sanagani Hauze arubada moriba paamana pizari Tarantai suba South Asian Games ngasi Guwahati ki Indira Gandhi Athletics Stadium da singlem na bamasung sumaningai ureba kumai galune na haudokre Lanai mahi tampham sang singbo sandal lambi oina sizinarapa si yengsin mamatau tare haina Chief Minister Akram ibabina form dokre CPI ki Aribulu Singba and Mangi BJP the Yausing Gray Union Minister JP Nadama Sung BJP Manba President ki President Sauban Harau Tam Okre Party ki Sanapatha ki Wang with the Tabak Toropaki the Baktan in Thousand Mangi was CPI ki Tanto Kibani Hina Dr. Narendra Fongdokre Amasung Sanaba District in Mapoko Kida Labour Primary Health Center Hayangdagi Noma the Pung Kunmari Tabak Tawin